Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang chitong dun si Karbi lamedamay ningkan sek amay pialong RD nang kipidun. West Karbi District BJP Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kang pupon. Dolamara long KSA lapen rat chelang si Richard Tok BK Chok chia puthak kachisong. Aprang si birta than the aprang nilitum kat news bitung hinpen ingdeng thongkep Karbi lamedamai ahirjume lapen akardom nang pajerigla tangtenon Karbi prime time birta long pen nilithari sarnong klaransi non birtang ton pen arjik sinang ingdeng thongkep Karbi lamedamai ningkana sek amaipi phudongka sarpo aklamlong kapa dupanalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang chitong dunsi me RD do jot pen kapaman pon berta pherangke Kelvin terang pen kat news zamlong berta nang pale ada porphai kebra chitima por Karbi lamedamai amephu sukur sing rong pi pen song alama pangjar ponsi puthot radamepi kapaman ponalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan manpeng pen archu ponsi Karbi lamedamai pen pinpura lutame pajirdun Lasosi Mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma mate Sorkar pen Karbi alak akia phan laan suse aprangki ponji phan klemponpo Lasosi Karbi khelong lamet gurupo ato phan kachurolam thitame pajirpon Bangso Mayalong CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin MLA EM MEC State BJP MFU Bhavesh Kalita Lapen Karbi Solangdo Aralatum Chetong Lunsi Karbi Lamedamai Ningkana Sek Amepi Kangpu Arni Me Mesen Pen Pachunpon Karbi Bhasha Sahitya বৰ উচ্চ খাপৰ এই ভাষা সাহিত্যৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আতুম আলামাকি লাপেন লাম্মেট ইংছো অহ লাহাই কেৰিমজি আফান লাপেন কেপা সানজি আফান নেলি চৰকাৰ আহিন পেন বৰিপন একজি 1937 চনত প্ৰকাশ পোৱা সাহিত্য আলোচনী বীৰতাৰ মতে হিচাপ কৰি চালে কাৰ্বি সাহিত্যৰ বয়স 85 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল কাৰ্বি সাহিত্যৰ ইতিহাস যথেষ্ট পুৰণি বুলি ক'ব পাৰি সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ কাৰ্বি ভাষা সাহিত্যক ভাল পোৱা সকলে কাৰ্বিৰ সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে আনন্দৰ কথা এই যে আজি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজতো সাহিত্য চৰ্চা কৰা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে 1937 আনিকান কাৰ্বি বীৰতা লামচাই বীৰতা পু কেকলাং চেংপেন লাখা দামলতে কাৰ্বি লাম্মেট আৰতা তা নিংকান 85 আনপ্লেং টাংলো লাসি কাৰ্বি লাম্মে তা ফুৰকিম তা আজিৰ ডিং অহল হালাস আহুত পেন ননপু আনতা লাম্মেট লামচং নিং কেদ কাতুম লাম্মেট নাং বসে বমলো নিং আৰং মেমে আলাম নন কাৰ্বি অবে কিমি আংবংতা লাম্মেট কাবসে আফাই বাটো বমলো কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা চেতনাক গভীৰভাৱে আন্দোলিত কৰি অহা এক জাতীয় অনুষ্ঠান হৈছে কাৰ্বি লামেটামে বিগত দশকসমূহত কাৰ্বি জনগোষ্ঠীক অধিক গতিশীল আৰু প্ৰাণৱন্ত কৰাত কাৰ্বি লামেটামে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সাগৰ সদৃশ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ গুৰিয়াল সদৃশ এই জাতীয় অনুষ্ঠানৰ অধিৱেশনত আজি মই উপস্থিত থাকিবলৈ পাই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো পাহাৰ ভয়াম উভয়তে বসবাস কৰা কাৰ্বি সকল
অসমৰ অন্যতম পুৰণি জনগোষ্ঠী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কাৰ্বিসকলক অসমৰ আৱিষ্কৰ্তা কলম্বাছ ৰূপে অভিহিত কৰি কৈছিল কালৰ খুঁটেও তেওঁলোকৰ কৃষ্টি আৰু সভ্যতাক উটুৱাই নিব পৰা নাই কাৰ্বিসকলৰ অসমীয়া আইৰ প্ৰতি দান সামান্য নহয় সম্মানীয় ৰাইজসকল আমাৰ ভাৰতীয় জনপ্ৰিয় অনারেবল চিফ মিনিস্টার ডাইনামিক এন্ড এনার্জেটিক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে স্বতন্ত্ৰ স্বাধীন যিটো নেকি আমাৰ বাজেট যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা বাজেট যিবিলাকৰ বেকআপ কৰা সেই অধিকাৰটো আমাৰ কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলত অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে আমি কাৰ্বি অন্যতমৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বছৰ দিয়া দি পেলাই তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাষা সাহিত্য জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থ কাৰ্বি নামে বছৰ এটা ৰাজহুৱা সভা পাতে তাৰ কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল পুঁজিৰ পৰা 70 লাখ টকা এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ Nijang Karbi Anglong Ghelani Along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aridengpen BJP West Karbi Anglong District Asaihem Kangpu Ponabirta Herangke Kelvin Terangpen Kat News Zamlong Birta Nangpale Kedamtang Surihini Rain Koyaningkan Ar Koini Paikrehini Arni BJP West Karbi Anglong District Asaihem Kikim Jiapan CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen si Long E Somponlo Lasosi pinian ke ahem tang pamesi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aridengpen ingpu pontulo. দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ আসনখন কোনো কাটিব নোৱাৰে এখন পাৰ্মানেণ্ট সেইখন থাকিবই সেই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সকলোৱে চেষ্টা কৰক যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত জিকাৰ পিছত 6 মাহৰ ভিতৰত আমি আহি পেলাই আমাৰ যাতে প্ৰত্যেকটো মণ্ডলত একোটা বিজেপি কাৰ্যালয় আমি কৰিব পাৰো আৰু এটা কথা কাৰ্যালয়ৰ মাটি কাৰো ব্যক্তিগত নামত হ'ব নোৱাৰিব কাৰ্যালয়ৰ মাটি বিজেপি নামত হ'ব লাগিব সেইটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা শেষত আজি আমি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাম যে আজি আমাৰ ইয়াত যিটো কাৰ্যালয় দিলে এই কাৰ্যালয়ৰ মাটিৰ গৰাকী আছিল দিলিৰাম ক্ৰান্সে তেখেত ক্ৰামসা তেখেত আজি বেমাৰৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আহিব পৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ পৰিবাৰ শ্ৰীমতী ৰাণী তকবি পি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই ৰাণী তকবি পিক থিয় হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো যাতে যদি আমাৰ মাজত আছে Lapangso hem Kangpolong State BJP Amaipu Bhabesh Kalita CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin State BJP Konchunbang Phanindranath MLA EM MSC Lapen BJP Aphan Kikroi Aranatum Chetong Duringti There ni phai inkoira priani Dwarbaguri MSC constituency ke parlu Dolamara Angkangpi Dadhora Difluso polling stations ke parlu Arat Lapen KSA Dolamara branch tum Chelangsi local MSC Richard Tokbi aphan aning kangsam se alamthi Jongponsi Kachisong asai keting ponabirta pherangke Rangsina Bepen Kat News asahemlo birta nangpali MSC Richard Tokbi Ningkan Pho Angbong Saiki Klempi Kapachitang Thekthi Lasosi Tower Lang Aduya Hoya Putha Ke Klem Thekthi Lapen Alam Chakateng Kachipapleng Player Drop Jesong Nang Koklopusi Ranatumpen Ningjepon Pini Kachesong Long Ke Jongpona Putha Prab Jinpen Pachun Serak Rin Lote Ahiring Tangrak Jesong Dipusi KSA Dolamara Branch Atumta Kaching Krinpon Padu MSC Richard Tokbi Dolamara Arab Hanak Chok Tuidat Luma MSC Richard Tokbi Dolamara Arab Hanak Chok Tuidat Luma MSC Richard Tokbi Dolamara Arab Hanak Chok Baidat Luma MSC Richard Tokbi Dolamara Arab Hanak Chok Baidat Luma No road No road No development No development No electricity
dolamora angka lapu diplu so dhadura natu sidolo asipini labang so lar diplu so dhadura lapu nongwan area dolamora tum anchingrum pet pen aki hai MSc Richard Stock bia phan dolamora ara phan chong thui det pu alam pen pini latum pirthe angkang pa plut pen alang litum protest deng polo lasi pini labang so a protest ko piposi kideng ponang kogma kladak pen kachini ji phat alang litum thinglo nimnon patibokon ko protest against the failure of Siri Richard Togby MSc 26 number Dorbar constituency. La so tax ni tum chisong konlo. La pen point number 1 ni tum that top konlo. The MSc have failed to provide employment to the educated youth of Dorbaguri. Mane youth ke thek area youth tum dopik dolomra yang and talented youth tum dopik kami sakuri not phanda pithek the. La isi failure lo. La pen ako number 2 bank MSc Richard Togby have failed to solve the border dispute with Golokhat district. Non puta Golokhat district pen lakar Banglong a hoy non puta la so banduria lam ponta abatai batai lon itum chesong bon sita non punta la so Golokhat district a border ni tum phana pachun pithek thela. La pe ako number 3 bank failed to provincialize the Malasi High School. La lo non puta Malasi High School phana ni tum chesong pigano non puta nang provincialize pipelang. La pe number 4 bank failed to provide ambulance facility for the Malasi MPSC in Dolomora. Latalo non puta ambulance facility Dolomora arara phanang pithek thela. Lapen number 5 angke failed to bring permanent banking system at Dolomora. Latalo non pu sitame banking system sitame nang echi chaklo non puta banking system sitame nang pachun pithek thela. Lapen number 6 angke failed to save state dispensary to Dolomora from Borbeta. Latalo non puta nang pachok pithek thela. Lapen itu ma demand non bangke lalo to bring irrigation subdivision at Dolomora. La bangke nitum kinang solo Dolomora loga phan non puta Richard Togby ke jara sonta daithor si pon lap nitum daithor arar phan nitum nang plak dak punitum jongdam dai sitame nang plak dak tame harat tuma rat phan nitum jongdam kali rat tum chingki me pik nitum chong hon pik nitum ajur puang se daithor sor tumanta tame nitum ki jongdam ke MSc Richard Togby development abang nang thak dak non sonju pine Malasi High School a provincialized lang banking system chot kali non hada ke kole sole sanda dolablo non puta daga rara phan ke dilong dawe towar dawe lason alang ke alam chakchot da so posi noni phong ke neli tuning rilo party a president secretary banda tuning rilo lapen ke Karbi Anglong CM Duriam Rohang banda tuning rilo lapen Karbi Anglong IMP Horan Singh banda tuning rilo lapen ke I request the Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma not to give party ticket to Mr. Richard Togby because Richard Togby all talk the sounds is so good no action never going to happen in Dorbaguri alang ke alam chakchot lasi alang ke papleng thek thelo lasi alang sonson Richard Togby sonson bhan ke ticket pipidet sikimelo Songkon nangko kalam ki bang kalahan lo zaman ini tum ke pima towar same ave mesena towar ave la penili tum garden same ave same ini tum ki dam ki bang same sung pi ka song se do pima ni le tum ke so chepon nai bute ni le tum pima ni tum ambulance ave pima ni tum ambulance ave mane tum ke so same public gari pon lo potang te ni le tum ke kon gari bhara ki dam 1000 ke bang 1000 2000 anan se ni le tum dam same ni le tum la hai tame ki sung la pe muso tame log 40 same tum ke mesen lo chali dimave pima lo chali dim same ai school e dolo same ke thana tum ke dolo same pima lockdown mena jo school da me o e son si dolo same no na bang school same ke mesen school nang pite diplu sonat same ke mesen school nang pite mitha mumar tum same hoi pen nilitum ka chisong la pen nilitum a so son ke dam se halo mane nilitum la dak so lok tame nilitum ke begwar kache thablong la pen nilitum non Richard pokari lo sita me la da nilitum dawar guri pan MSc ne nilitum chu pai den elo sita la MSc ke bang ye hot ebang phukili je hor bang kani tum nang chakang po dilong nang pipo ali nang pipo baji kunu same border pitching da menang pipo busini tum hacha bom sita me nilitum anuda norpanda nilitum ahok lo bon po nilitum pidun po la tameni kan ho pa kra ako nang chong thuide ako inur bang tam aklo sonak thawang le po la tanang chong thuide sita me non recharge abang ke ne anang li bang ke non nilitum ma thalo ala dai thol lam tha higher secondary ta do college ta do high school ta do model college ta do tangte ni tum long Dolomora long kwan lo private school ke long pi do government school ko ke ta do government high school
awe di isida lang mo lato difference lo tangte isilang tha ha comment tu ne benta tini kesi as tu mang thek lo pangcheng lo banke delomra sor si chipate dun bomlo kan dun bomlo lun dun bomlo bang ke ministerium bang alosi je cultural hall pancheng lo cultural complex pancheng lo ang to nisida dak si dun elo amar ministerium pon denma dak pon elo ajote hadak si sanam po ani yang samte dak si kan po lapuloma tum kache songpon lage dolomra kese branch la pen ke dak difluso arada tum pen si tum che songpon lo ni tum che song nang kok lage ni tum batai ni tum MSc Richard Lok biaphan ni tum memorandum pidam lo bon sita ni tum alam nar jujai ko pipo sinar jujai det ma lage ni tum nondu ke ni tum ningi thilo ningi punglo ningi jang jelo ning siksak laban lo ni tum pipo si ning siksak ning jang jema ni tum do non puan dolomra lok chingthur dun delang MSc Richard Lok bi ni tum phan dolomura ra phan nang pa develop po punon puta nang pa develop lelang ni tum jo non puta mo pen nang li tum thek long lo to wara we non puta to wara we lang la pen ke dilong ra we la pen ke current ra we diflu so arat tum non puta current chi thorong lelang no road no development no development no electricity no electricity no bridge no bridge Karbi tumta methang alam akido lapot si methang alam kachi toklong ji aphan roman script sinang ji pu kache song air set prung set che song dera phisi Karbi tumta roman script adak pensi toklo bonta roman script adak sinang ji pu kache song chundera phit Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen nihang Karbi englong phudongka sarpo aklamalong ingdeng thongkep Karbi lamedamai ningkan esek ame pi kapa do ponahut aluhi sarpo aman pen kache tongrunsi et sidulalong jongsi Karbi alam parloponji pulote divan agri Sanskrit Hindi Bengali Assamese alam pensi parlopon unchorji pu kaningje ponaputha KSA konchunbang Ramsing Tokpi lapen paje thangchunbang Moniram Teron Atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan in report Dr. Himanta Biswa Sarma alang labangso mailong bangke alhisar puaman nang chetong dun lo labangso alhisar puaman nang chetong dun pen alang li rara phan kapachini jakang ke han kang bangke penangan alam do sitame lasong bong pen bangke Karbi akhai tumanta methang alam ki do lapen ice cream amanta roman script si nang che song si nang long lo laso posi alang li ki pu bangke it sidulo long si thaponang ji pulote Karbi atuma bangka kupine Hindi tang ho Sanskrit tang ho Devanagari tang ho Bangla tang ho lapen Assamese lason si mane jok dunang ji thap dunang ji pusi alang li ki pu laan si it sidulo long bangke thapon long ji lapen it sidulo long bangke klang dun pu ba dopo pusipu same nilitum Karbi lo chali song pentan nangche song lo labangso roman script aput hake Karbi ang long rat kadugo we tame lasi nilitum Karbi lo chali song tripi ahin ben mangalang li Dr. Himanta Biswa Sarma phane condemn lo athema lake ilitum 1947 ilitum det chelong det pen lapen 1950 aningkan malom pen si Hindi speaking itu bangke rastro bhasha pinjong ni Hindi alama bangke laso posi bang thubom lo la non Bihar Uttar Pradesh malam lapen aku 1964 aphi bangke lapu North East lapen South Indian anathu bangke official language bangke Hindi bangke kroikre laso posi 1964 aphi bangke all India labangso anti Hindi speaking atu bangke pilo roman script bang sinangji pusi mata areng gelok alam bang sinangi pusi nang diman lo laso pena bang si non piniarni usame rastro bhasha Hindi bang lagana pa chubai pusi mane nilitum hem bata chinilang piniarni anta la bang guna kuri relang laso pusi South Indian la puna North East atu bang ke akaprek akhai alang itum alam pen mata alang tu strip pen kachali bang ke kasiksa katora doko laso pusi North East la langdam usame pu Meghalaya lapen Nagaland lipunoi Manipur Mizoram lapen Arunachal Pradesh pusame ame thang atum alama bang kidu pusame script bang ke roman script si alang litum bang ta pilo nang tok lo nang chali lo lasinil tung ke bang tu bang ke kupi polo nil tung Karbi anglong a district mate Assam long rilong dudun kok aposi mane nil tung bang ke roman script bang tok long lidat po lason tong ekpuji huma lasi nil tung komantu ni pusame kroy ke
lasi kewang jilangar ni bangke la it sidilo long ke thap pon vek bangke kenang sorlo athema imethang alam ki pengke chali long ji phan imethang lamet lamchong imethang alam lamet tamel anso se angsong ko ponji phan biswa dang sumindara dang kapakla donji itu malam ta mane pachi thang donji wo phan bangke non bangke afiki chiroi bangke chok chilo imethang Karbi lamet methang script bangke dunai bangke non bangke afiki chiroi bangke la bangke chok chilo lasi roman script si ilitum nang tok bom lo nang chali bom lo lasi niltum Karbi lo chali asong pera bangke lalo roman script bang si it sidulong usami nang pon pinang po nang pachun pinang po non Karbi Autonomous Council non kachari bom ke haitum busami lapen Assam government lapen central government atum busami lasi alang tum hancuni rilo lasi lastly bangke nilitum bangke kubane Bengali alam si lapen Ohomia alam si lasi Sanskrit Devanagari la bangke nilitum bangke acceptable kali lapen accept ekhe lake nilitum bangke kumatuni sami chikoin tekhelo. Thank you. That if the Karbi language need to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution, then the Karbi script should be written either in the Assamese, Bengalese, Sanskrit, or in Devanagari script. So we the Karbi Student Associations vehemently condemn such statement because we the Karbi Student Association will never escape any kind of a script imposing on Karbi language. The Karbi Student Association have been struggling since 1960s for for the implementation of Roman script, and for that purpose many our Karbi youth and many our Karbi Student Association members were put behind the bar for the implementation of Roman script in Karbi Anglong, in Karbi language. And we the Karbi Student Associations, through this medium, we would like to appeal to government of Assam, the Karbi Autonomous Council, and also to the government of India that we the Karbi Student Associations will never accept the Devanagari script or whatever script that the government would like to impose on the on Karbi language. And also, Dr. Himanta Biswa Sarma, he have stated during his address to the public rally that it is the mandate of the Indian constitutions to write use the national script to include Karbi language in the 8th schedule. However, when we look into the Indian constitution, there is no such provisions that if a certain language need to be included in the 8th schedule, then it should be the script of the of India or other regional script. It is not written and category. It's a lie that the Chief Minister of Assam that he is stating to the public. When we look into the constitution, it has not written from our should be in Roman script, and if the government of Assam and if the government of India and if the Karbi Autonomous Council doesn't comply with our appeal, then we will struggle democratically until and unless the Roman script is used as the official script of Karbi language. So this is our core demand that we would like to make to the Karbi Autonomous Council, to the government of Assam, and lastly to the government of India. Namlop support pan birtamo intonixna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। दिन मोफित पुथत बिरतालं वांगफिगलो वेस्ट कार्बिंगलं फुदंका सारपुआ क्लामलं कार्बि लामेदामाय निंका नासेक आमाइपि कापा दो पन्जिया फान आर्जिरदिं क्रुइपेन सिगदांलो लासुलसि आंदें तिनालं तामि दनरि कासलाम पन पादुलो लापेन आलिर चामसि तामि नांदुलो सितामि वेस्ट कार्बिंगलं बीजेपी क्लेम बांगातुम कार्बि लामेदामाय आदनरि कासलाम तांग मते आलिर चाम किपितां आदिम आथाक्सि बीजेपी असंजा atum amohor pabondun tipsi Karbi lamedamai apan manpeng kapang bodun
Karbi lamedamai atum arji dingklui pen kacesik kajadang ponolong arni si vedang bong BJP atum pen lapuan alon kedupi adon ri mate kurbang thu kapajir adon rialong amat mate athagamatsi Prime Minister Narendra Modi, JP Nada, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, MLA Rup Singh Teron, CEM Tuliram Ronghang, MP Horan Singh B atum amohorsi papondun hetlo. Laso jok ong dung atum social media acha tayalong aning kang samse cepak lang ringti. Athema laki Karbi lamedamai atum aphan kilang rop ang theglo pusi ningjeringti. Dokmuka police stations ke parlo kiri rong phara rong amekar janta sing rong piahem longle kimi chirihini suselong Kove arong kacui lapen pinu arong mecupi derajok department atuma phan kerap kelong jia phan kacuningri ningkan isi pen bata isi ali cipalong ponji plote Kove athi pen sitame penangan ali cipalong un lapen Kove athi kacu jorpen hemrit lapen kacharli asumar lapen kenanggi asun anta pangso Kove pensi jakong cipalong atu topiklo lasosi there po nifai inkora ke thomarni Korkanthi constituency mate Dongmuka police stations ke parlo kiri rong phar arong amekar karlitang jengrong pi lapen harbi rong phar pi asupo janta sing rong pi abang dunse rong pi arong atung het ke do amena along li kiri hini sose along li along kedam tang aningkan pen Kove rong pharo por sose Kove aklim so lapen rong pharo isi lotherong karche pona beri kopi koson penone anarlo ang angapor mechupi derajok ang tonpen mechupi thailo lasi sorkar mate agriculture asai campaign kerap kelong ji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Korkanthi local MAC mate EM Raju Tisu atuma phan kachuning report padu denarong pen Rajipe report card news channel bang so me choge lalo pini dak Korkanthi homosti ke parlo kirirong phararong janta sing rong pipo alang lia sapo bagan cucu kulido Kove cu idon com rong pharu pho sosia Kove mat kupi ko sonne atumi ani ang samalom me chupi gelo lasi Karbinglong Autonomous Council non charibom Dr. Tuliram Ronghang akehai lapen Karbinglong Autonomous Council Raju Tuso sar akehai phanta uthot agriculture department aphan lasu Kove apuli kilong je phan uthot ki ithuje phan la so dim long ma lasi kerap ki chohang lo koi ke peneng non penang ke ningkan hini dolo lasila sapo chijar muchot cholo ge ta do lata rong pharu si ke sose ni ta la mal bhu peni jihaji lason si ke el ya mola Kove phan ke pasep ji phan lason si ke gailo kwana dang an lo ke pon dang ke dake chirihini sose chorji kali mena jung pen si ke chon si ke chu amat koson ya tumi ni chudet lo chithe nong le der le he cheta pamep dun long le ma pamep dun long le he ron tik bang le le long le ante athe he men na chelo wing lo he ron ik long le der lo la si anke mi chu kadu ka beta he men chelo wing ma he ron ik der lo le a ho pa na lam lo he rong pen chelo wing ma ti la salam ke sita la towar ari si dolo towari posta hem ke heluing mati la salam lo la si lapu alang li hem pu to mehen pen bangke ningkan sek pen ko ani ki khorcha cipak ke cukti ki pen ke long la so tangka pen apuli chonam pen chu elo la si nona bangke ipine agriculture pen sitame agriculture pen sitame puli bang alang li tum phan aku puthot rap thunang pu lalu joni li to hin pen bangke chene pan Pini Karbi Prime Time Beer Tage la ponsi kang ton iglo 2 mi thak mi kurwang thu